haleluya. Nongeye kubasuza bene data abakunzi ba Anaweza. Yesu ashimwe cyane. Umwami Imana abaha umugisha, ndabifuriza amahoro y'Imana n'ineza y'Imana. Ni wa mwanya wacu mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uwiteka abaha umugisha, gukunda no gukumbura ijambo ry'Imana. Ni ukuri hariho abantu bakunda ijambo ry'Imana ku buryo ndishyiraho bagahita baribona, ukabona koko baribonye kandi barirebye. Bakananyandikira bakambwira uko ijambo ry'Imana ribafashije. Yesu ashimwe cyane. Abo bene data Imana ibampera umugisha, bakunda ijambo ry'Imana bakarikumbura, bicara baritegereje ku buryo urishyiraho ukabona ko bahise baribona. Imana ijya ibaha umugisha, umuhati wanyu si ubusa ku mwami. Kandi mwese abo dufatanye umurimo muhabwe umugisha, bakoze subscribe, abasharinga ijambo ry'Imana, bashyiraho za comments, aba kritse kukazogera ku buryo ibyo dushyizeho bahita babibona. Mwebwe mwese umuhati wanyu si ubusa ku mwami. Erega murabafatanya bikorwa, mudahari ibyo nakora byaba ari imfabusa, ariko mutuma ndushizeho kugira umwete wo gukora. Haleluya. Imana rero ibaha umugisha. Ni wa mwanya kandi wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Mwigire hafi, mufate za Bibiliya tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe. Mana yacu nkuru nziza y'icyubahiro, turagushimiye, turaguhimbaje data wa twese, tuguha icyubahiro. Wagize neza kubana natwe no kuduha undi munsi. Waturinze ijoro ryose mwami, nta na kimwe twafata nk'igisanzwe mu byo dukorera mwami. Byose ni byiza kandi ni iby'agaciro, kandi ubidukorera kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, ntabwo ari kubwo gukiranuka kwacu. Nushimwe rero mwami kubw'ineza yawe, kandi ushimwe kubw'uyu mwanya mwiza w'agaciro wo kuganira ku ijambo ryawe. Turagusabye ngo mwami ubane natwe, urabizi ko tutabishobora utari kumwe natwe. Duhe imbaraga rero kandi uduhe kumenya no gusobanukirwa. Mwuka wera w'Imana tuguhaye ikaze, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bigumane natwe mwami. Iri jambo rigira umumaro ukomeye mu buzima bwacu. Buri muntu wese uzabona iri jambo mwami Imana n'urikurikiye muri uyu mwanya ahabwe umugisha, kuko uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza binyuze mu ijambo ryawe. Icyubahiro ni cyawe data, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya. Bakunzi banjye, bakunzi ba Anaweza, Imana ibaha umugisha. Gukunda ijambo ry'Imana no kurikumbura, Imana ijya ibaha umugisha. Ni ukuri ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo, kurikunda no kurikumbura ni iby'agaciro. Yesu abaha umugisha rero, kandi ntukumva ijambo ry'Imana ari uko ukurikiye kuri YouTube gusa. Jya ugira n'umwanya wawe mu busanzwe wo kureba ijambo ry'Imana no kurisoma. Riratuganiriza, Imana iratuganiriza binyuze mu ijambo ryayo, katuganiriza binyuze mu nzozi, mu mahereko ya nijoro, mu buhanuzi, mu bintu bitandukanye, no mu ndirimbo yewe, no mu buzima bwa buri munsi, mu bikorwa ukora Imana ishobora kukuganiriza. Jya ukunda kuba maso mu buryo bwose, guhora witeguye guhura n'Imana isaha n'isaha. Haleluya. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana ihumanure ibyawe byahumanye. Haleluya. Imana ihumanure ibyawe byahumanye. Hari ibyo ureba ugasanga byarahumanye, wenda n'umubiri wawe wahumanye, indwara zikumereye nabi. Yesu ashimwe cyane. Wenda mu mwuka warahumanye, ntucyumva ijambo ry'Imana, ntugifashwa mu mwuka. Amatwi y'umwuka yarahumanye, ntabwo ucyumva ijambo ry'Imana, by'umwuka ntacyo bikikubwira. Yesu ashimwe cyane. Tujya duhumana mu buryo butandukanye. Mu bucuruzi bwawe byarahumanye, ntabwo ugikora ngo bigende, byarivanze. Mu mutima wawe warahumanye, ntukigira amahoro, ntukigira ibitwenge, ntugiseka, ntukishima, ntukigira apeti, ntugikenera kurya. Imana ihumanura ibyawe byahumanye. Guhumana no kuvuga iki? Iyo ibintu bitameze neza nk'uko bisanzwe, biba byarahumanye, biba bitameze neza, biba byaranduye, biba byarangiritse. Warangiritse mu mutima, ntukigira amahoro. Imana ikozemo ikiganza iguhumanura, ikuremo umwanda wose urimo, iguha amahoro. Mu mubiri wawe warahumanye, urarwaye, Imana irambura ikiganza cyayo iguhumanura, ikugarurira ubuzima buzira umuze. Mu mwuka Imana iguhumanura, ihumura amaso yawe y'umwuka n'amatwi, wongere gukunda Imana, wongere kuyinyoterwa, wongere gukumbura kujya mu nzu y'Imana. Imana ihumanura ibyawe byahumanye. Yesu ashimwe. Hari ibyo bitakigenda neza, Imana ibikoreho, ibihumanure, bigende neza. Haleluya. Ushaka kubura umukobwa mwiza, abandi barashaka, kumva basabwe, ukumva bakoze ubukwe, ukumva ibintu bimeze neza. Umva Imana igukozeho ikiganza iguhumanura, igukureho umwanda, ariko
igukure ibyo satani yagusize icyangiro, iguhumanura ube mwiza nawe, abantu bakubona igukure igitwikirizo, nawe bakurabukwe, nawe bakubenguke, nawe ushake. Wowe se ugira ngo ntibyakubera? Wa mugore uri mu rugo ariko ukaba utishimye, Imana ihumanura urugo rwawe, wongere kunezerwa urugo rwawe. Wa mwana we wiga ntufate mu ishuri wari usanzwe uri umuhanga, Imana ihumanura ubwonko bwawe, wongere kwiga ufate. Haleluya. Wowe wakoraga ibintu bikagenda neza bikaba byarivanze, Imana ihumanure, ikozemo ikiganza bihumanuke, bivemo umwanda, bivemo akavange n'akaduruvayi, byongere bigende neza, amahoro wongere uyabone, wongere useke. Haleluya. Imana ihumanura ibyawe byahumanye, ni wowe ubizi ibyawe bitagenda neza byahumanye, Imana ibihumanure, kwifite ukuboko kw'imbaraga mu izina rya Yesu. Haleluya. Tujyane mu ijambo ry'Imana rero, igitabo cy'Abami ba kabiri, ibice 2 guhera ku murongo wa 19. Haleluya. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Ariko Mana, umudugudu wari utuye ahantu heza, ari mwiza, uteye neza nk'uko babibwiye umukozi w'Imana, ariko reka nkubwire, amazi yo muri uwo mudugudu akarura. Urumva atari agahinda? Imyaka ikarumba, abantu bakicwa n'umwuma, bakicwa n'inyota kubera amazi arura, kandi umudugudu ari mwiza, utuye heza, uteye heza. Ariko reka nongere nsubiremo wumve ngo Elisa ahumanura amazi. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Amazi yaho ni mabi, amazi yaho ararura, amazi yaho arabishye, amazi yaho amatungo ntabwo ayanywa ngo amererwe neza, abantu ntabwo bayakoresha ngo bamererwe neza, ntibayatekesha ngo ibyo kurya batetse babirye bagubwe neza. Oya, kubera ko amazi yaho ni mabi, aranduye, aratobamye, arimo umwanda. Ariko ngo umudugudu ni mwiza. Ese kuba umudugudu ari mwiza, utuye aheza, uteretse neza, ariko amazi yaho akaba ari mabi, atabasha kugirira umumaro abahatuye, bimaze iki? Ubwiza bw'umudugudu buvuze iki? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni nka wa mugore uri mu rugo rwiza, rukungahaye, rutunze, rufite byose, ariko akarara ruririramo. Ubwo se urwo rugo ruba rumumariye iki? Ni rwiza, abarugendamo barabona rukungahaye, wenda aragenda no mu modoka, ariko akarara arira. Ubwo se bwa butunzi bwo muri urwo rugo, wa mugisha urimo umumariye iki? Bimeze se nk'umuntu uri mu kazi, ahembwa amafaranga menshi, akayatahana, abatunze bakagubwa neza, ariko we agahora ameze nabi, agahora yiganyira, agahora yicwa n'inzara, agahora atotezwa mu kazi, agahora atishimye. Ese ka kazi keza, wa mushahara mwiza utahana, ukumariye iki? Ko nta mahoro ugira. Ni nk'uyu mudugudu rero ngo wari mwiza, utuye ahantu heza. Niko abanyamudugudu babwiye umukozi w'Imana Elisa bati, ariko nubwo uyu mudugudu ari mwiza, amazi yaho ni mabi. Urumva rero ntacyo uwo mudugudu mwiza wari umariye abaturage. Haleluya. Birashoboka ko wavutse mu muryango mwiza, mwiza, munini, urimo abana benshi, urimo umuryango ba anti, ba anko, mbega umuryango wagutse, mwiza, umeze neza, batunze, batunganiwe. Ariko muri uwo muryango ukaba utajya wishima, ukaba utagiramo umunezero, ukaba nta muntu ukumenya, utaguwe neza, ntawe ugukunda, kandi waturutse mu muryango umeze neza. None kuvuka muri uwo muryango bikumariye iki? Mu by'ukuri bikumariye iki? Ni ukuvuga ngo hari ibintu byakabaye ari byiza kuri wowe, byakabaye ari n'umugisha, ariko ntacyo bikumariye. Rero naje kuguhanurira
ngo Imana ihumanure ibyawe byahumanye. Niba uri mu mugisha, uwo mugisha ni ukugirira akamaro. Niba uri mu kazi keza, ako kazi keza nikakubera umugisha, we guhora ukaririramo, we guhora wiganyira. Niba uri mu rugo rukungahaye rumeze neza, Imana niguhera amahoro muri urwo rugo, urube munezerewe. Haleluya. Wewe mwana, niba ugifite ababyeyi, ufite papa na mama bameze neza, muratunganiye iwanyu, barakwigisha ku ishuri ryiza, baraguha ibyo ukeneye byose, ariko ntabwo bakubonera umwanya. Ntabwo bakubonera umwanya, abakozi baraguhohotera, iyo uvuye ku ishuri ibyo ugombye kurya ntubirya, abakozi baragukubita, bakumereye nabi. Ese kwa kuba urugo rw'iwanyu rumeze neza bikumariye iki? Imana nihumanure amaso y'abo babyeyi, bongere kumenya inshingano zabo ku mwana wabo, bamenye abana. Ntacyo bimaze kugaburira abana ibitangaza, ukabigisha mu mashuri adasanzwe, ariko bakakubura. Bamwe barahohotewe bari mu mago, bamwe barabavyora bafite ababyeyi. Ba bantu baba mu rugo, urugo ni urujya n'uruza, hari abantu benshi, harimo abagirira nabi abana bawe utabizi. Ubwo si urwo rugo rumaze iki? Yesu ashimwe cyane. Ako kazi udafitiyemo amahoro se, nubwo uhembwa menshi, kakumariye iki? Warahumanye rero. Ubwo rero Imana ihumanura ibyawe, Imana ihumanura umubiri wawe, Imana ihumanura abana bawe, Imana ihumanura ubutunzi bwawe bukugirira umumaro. Haleluya. Urahura tunzi, uratunganiwe, ariko umubiri wawe uhora urwaye, uhora kwa muganga, nturyama ngo usinzire. Mbeye ayo mafaranga hari icyo akumariye? Hoya ntacyo, kubera ko ntunezerewe, ntuyanezerewemo. Imana rero ihumanure ibyawe. Uwo mubiri urwaye Imana iwuhumanure, uwo mugisha wawe Imana ishyiremo umugisha nyamugisha, ibyawe bihumanuke, ikozemo ikiganza. Umubiri wawe Imana iguhumanure, bigende neza. Haleluya. Uyu mudugudu rero nawo nubwo wari mwiza, utuye aheza, ntacyo abaturage baho banezererwagamo, kuko harimo amazi arura, amazi abishye, amazi yanduye. Aravuga ngo ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Urumva imyaka yararumbaga kubera ko amazi yaho yari mabi, amazi yaho yangizaga imyaka. Yesu ashimwe cyane. Amazi yo muri uwo mudugudu yangizaga imyaka, ntago yari meza, bigatuma rero imyaka irumba, n'abaturage ntibabeho neza, ibyo kurya ntibibe byiza kuko amazi yaho ni mabi. Yesu ashimwe cyane. Imana ikure gusharira mu byawe, Imana ikure gusharira mu mugisha wawe, Imana itunganye ibyawe bibe umugisha nyamugisha, bimere neza. Haleluya. Aya mazi yo muri uyu mudugudu rero, nubwo umudugudu wari mwiza, amazi yaho yari mabi, agatuma imyaka irumba, agatuma amatungo yaho atamererwa neza kuko atanywa amazi meza. Abatuye muri uwo mudugudu ntibagubwe neza kuko bararya ibyo kurya byatekeshejwe amazi mabi. Ariko umva, Imana ihora ifite igisubizo cy'ikibazo cyawe. Buri gihe Imana iba ifite igisubizo cy'ikibazo wowe ufite. Ukuntu Imana yabigenje. Haleluya. Aravuga ati, umukozi w'Imana babwira ikibazo uwitwa Elisa, bambwira ko amazi yo muri uyu mudugudu abishye, ari mabi, imyaka ihora irumba. Umva ukuntu yababwiye, 20 ibice 2. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishyiremwo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Haleluya. Iri jambo rirandyoheye. Wa mukozi w'Imana arabwira ati, nimunzanire imperezo. Bamuzana imperezo, bamuha n'umunyu, ashyiramo umunyu. Arasohoka aragenda ajya ku isoko, amishamo wa munyu muri ya soko y'amazi. Arangije arababwira ati, sinzi ko wahumvise neza. Arangije arababwira ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi. Nanjye nakubwiye ngo Uwiteka ahumanura ibyawe, ibyahumanye,
ibimeze nabi, ibirimo imyanda, ibitagenda neza mu mubiri wawe, imyanda irimo Uwiteka yikuremo, ahumanura umubiri wawe. Mu mugisha wawe imyanda yivanzemo ikaza kugutobera, Imana ihumanura ikuremo iyo myanda mu izina rya Yesu. Mu masomo yawe wa mwana we wigaga ugatsinda, Imana ihumanura ubwonko bwawe, ikozemo ikiganza, wongere wige utsinde ufate. Mu kazi kawe wowe wajya gukora bikagenda neza, banakwemera uri umukozi wubashywe, none ukaba warahumanye, ubwonko bwawe bwarahumanye utagikora ngo bigende neza, Imana ihumanura ubwonko bwawe, wongere ukore bigende. Wowe utwara imodoka mu muhanda ukumva ubwonko bwawe ntibukora neza, warahumanye, Imana iguhumanure wongere utware imodoka neza. Imana ihumanura ibyawe byahumanye, Imana ihumanura ubucuruzi bwawe, wongere ucuruze bigende. Haleluya. Umva ukuntu umukozi w'Imana amaze kumishamwo umunyu muri ya soko y'amazi, umva ukuntu yababwiye. Reka dusubire ku murongo wa 21. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu, aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwica. Ni ukuvuga ngo ayo mazi baranywaga agapfa, akabica, amatungo agapfa, imyaka ikarumba, kubera ayo mazi yari mabi, yarahumanye. Arangije kumishamo wa munyu aravuga ati, Yesu ashimwe cyane, haleluya. Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu, nk'uko Elisa yabivuze. Imana ihumanura ibyawe nk'uko mbihanuye muri rino jambo. Wa mukobwa we mwiza, batabenguka, badafiansa, ngo nawe ujye mu rugo wubake nk'abandi, Imana iguhumanure mu izina rya Kristo, nawe bakubenguke. Wewe wize ukaba warabuze akazi, Imana iguhumanure, ihumanure certificate zawe, ibyangombwa byawe, bagutumire mu kazi, bagushakishe, bumve ko nta wundi watunganya ako kazi nkawe, ugaragareho umwuka mwiza w'ubwenge, bumve ko nta wundi wakora ibyo we wakora. Haleluya. Batangire babaririza ibyawe, telefoni zicicikane zikubaririza, ariko runaka umuhaye kano kazi yagakora. Imana iguhe kumenyekana, ihumanura ibyawe, guhumanura, ihumanura izina ryawe, ihumanura ubutunzi bwawe, ihumanura umugisha wawe, ihumanura ubwonko bwawe, iguhumanure wa mukobwa, iguhumanure wa muhungu we washatse umfiyanse ukamubura, ni ukubera guhumana. Imana ni guhumanure mu izina rya Yesu. Imana ni ihumanura umugisha wawe, wongere ukore bigende. Imana ni ihumanura umubiri wawe, wowe uhora utaka urwaye, Imana ni guhumanura ube muzima. Ndavuze ngo nuhabwe ubuzima, nuhumanuke mu izina rya Yesu. Imana ni ihumanura ibyawe byahumanye. Haleluya. Elisa umukozi w'Imana bamuha imperezo, ashyiramo umunyu, aragendamisha mu isoko y'amazi. Amazi arahumanuka ngo ntiyongera kwicana ukundi, imyaka ntiyongera kurumba, amazi aba mazima, ngo na bugingo n'ubu ni mazima. Imana ihumanura ibyawe bibe bizima burundu. Imana ihumanura ubutunzi bwawe bube buzima burundu. Imana ihumanura akazi kawe kabe kazima burundu, umugisha wongere ugende. Amazu yawe Imana yahumanure, wongere ubone abapangayi, wongere ubone abakiriya, ukore neza. Warubakaga biranga, uraparika ntiwarangiza inzu, Imana nihumanure ibiganza byawe, nihumanure ubutunzi bwawe, wongere wubake inzu uyuzuze. Ibyo byari bigiye gutezwa cyamunara, Imana nibihumanure, bibona abakiriya, ubigurishe neza udaterejwe. Haleluya. Wishyuraga credit byaranze, aho wakuraga amafaranga byaribrotse, Imana nihumanure, nishyiremo ikiganza cyayo bigende neza, wishyure credit neza. Haleluya. Wigaga byaribrotse, Imana niguhumanure, bwonko bwawe buhumanure, wongere ukore bigende. Imana ihumanure ibiganza byawe, ariko ushyiremo umugisha. Maze igihe ntacyo ufata, nta kigenda, ntacyo usingira, Imana niguhumanure, wongere wakira umugisha, wongere wakira ibyawe, wongere ubone ibyawe bigenda neza uko wabigambiriye nuko ubyifuza, mu izina ya Kristo Yesu. Iri jambo ni ijambo ry'ubuhanuzi yuko Imana ije guhumanura ibyawe byahumanye. Nubyizera, nubyakira, mu isi y'umwuka birakoreka, kandi uraza kubona ibyawe bigenda neza bitagendaga. Ngo ayo mazi umukozi w'Imana Elisa amaze kumishamwo umunyu mu isoko, ngo ntago yongeye kwica ukundi. Urumva n'amazi yicanaga. Wenda nawe aho uciye barakuryanirana inzara, ati tu uriya mukobwa wamushaka yakubaka, uwashaka uriya mugabo se yabaho. Wenda nawe barakubona nk'umwicanyi, ariko Imana iguhumanuye biratungana. Yari amazi amaze guhumanuka, ntago yongeye kwicana ukundi, imyaka ntiyongeye kurumba ukundi, byagenze neza. Rero Imana yageze ahantu ibintu ntago byongera kurumba, urahinga bigakunda, ugatunga bikagenda neza, amatungo akororoka,
ukubaka urugo bikagenda neza. Ibintu byose Imana ibigezemo byari bihumanye birahumanuka, byari bipfuye birazuka. Abari barakwanze barakugarukira, bari barakuvuyeho, atakuvugisha uraza kumva telefoni z'umugisha, kuko Imana irambuye ikiganza cyayo guhumanura ibyo byari byarahumanye mu izina rya Yesu. Akira guhumanurirwa ibyo byari byarahumanye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha mwene data. Urakoze Mana yacu yo kwizerwa, uri Nyiringabo, Imana ikomeye. Turagushima ko umanuye ikiganza cyawe guhumanura ibyacu byari byarahumanye. Abakunzi ba Anaweza, Mwami Imana, urakoze kuje kubagirira neza ibyabo bigahumanuka, kuko uri Imana ishobora byose. Ikiganza cyawe cyuzuye imbaraga, ikiganza cyawe gikora iby'ubutwari. Urakoze kuje guhumanura, urakoze kuje gutunganya Mwami, urakoze nyaguhora ku ngoma ko nta kikunanira. Ushimwe kuje kugirira neza abana bawe, uje guhoza abariraga, uje kuzura ibyabo byapfuye, uje guhumanura ibyabo byari byarahumanye. Nuhabwe ikuzo n'icyubahiro ko kuri Imana itagira ikikunanira. Izina ryawe nirishimwe. Reka umuntu wese Mana umvise rino jambo ntirimuce mu maso gusa, ahubwo ahumanurirwe ibye, kuko imbaraga zawe ari nyinshi kandi ukabubera hose icyarimwe. Mwami Imana, ndagushimiye kubwo ibyo uje kudukorera byinshi. Uhabwe icyubahiro n'ikuzo. Tugushimira ijambo ry'ubuhanuzi kandi turaryakiriye Mwami Imana. Ngiye n'abakunzi ba Anaweza TV twakiriye ineza yawe n'imbabazi zawe ku buzima bwacu. Icyubahiro ni cyawe Data mwiza. Urakoze Mwami. Mwanya mwiza w'ijambo turagushimiye. Nuhabwe icyubahiro n'ikuzo mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Abakunzi ba Anaweza, shalom shalom.